Anto baireni batete oturo nyuma ya mpithukiro enjogu ntere chatigania bobwejete onde akari bethireto bagitetani kuingia kwa nyomoiji na winyange bureirete tentereu umwe wa antu baba ethirwo agitoturo rukire nyuma ya gukinyangwa ni njogu na unge akinyangwa mathea-ini jathaa mugwanja na gukinywa cibitari niri akwire akari bantereu na ndi nibonanite muthuro jo munene bakiuria rwangirwa kumenyera nyomoni rurwa KWS kuchingira kenda kubebukania na mpanga ije mukirimithika na cio Kenya. Wakaita nende akaribando anda tietianie baithirite bakithetera winyangia burabu ithirite bukiretwo injohu na nende nyumoi ni temete ntamerenge na njire kura kuruba ilebo kurubo ati akilikethie kare chibwo bori John Mamira tuza ndivindi muze ndera akurikia utamoyoka kulukira Joe na in fact tu potesa antu muno ndene ya iria location yako kulukira Joe na itukua tukuroba officers wa KWS ba ilele what is happening around this place tu maroba kila mwanya ba tobaringira in case kwenda kuena this elephant ijumete na hapa kijoke ya vile hakuna wananchi wakinge Charlie na nyato tu comment tuwera ndu finally iyo makosa ite kwithia bamwe bakari nende bawete ibanoete imekarie nju kure into biao na inya kura endo bao bakiromba rwangiro karia bwa nyumotie kithaka otiere ibokarie into biao mutha wete kuna tuluku bura mutauna tuluku tokurua rukire ira tamanene nju mwire wa irio wa tiene nyo jamura na nju icio kari nju kithumba ikumite kwa ruru cia cia mukirimania no ntwati uciene nju imwe yengananwe mwanka yarikia no mura ende nju ni tutangikiti ku muno kinyangambe itikona uturira no ntu mwanka thai ngambe kairenja na nju itumite ngambe irianja na tintu kwimwe irare tobia kulle tunge atura twarerwe rya mwaka muthuru renge nende tirenge ikoya ikora muntu note atu antu baba koyukia batura baduto familia nyimo ipo batu kaba tuengerera nyimo kuikamberia kinyoto thiria goto ina twana tonini na twena ngambe ino rethi twena gukithagene ge ni ate tukampa koriana nyimo iba tu kontuko na kuringana na MCA Muthara Aurelio Murangeri winya dami kubwithwa kaongo eke akwithirete ailwe njowichi ukwa na chi kwa na ara conservancy kana icho ukwa na ibati kuria antu betu batiumba kunywa rui kana ikareta mathara yangi nyaiku akwithira kuungia bati ukwa te muntu injou niyo ibati ukwa next antu ba KWS benda kuata bara bakaura njou ibe bangwate ndo mbere nuntu ni antu ba Muthara ndo amirite na utiro twaitikiria njou chiura antu betu njou ira tukona ku inyoke akwithira imebwe yoba yeri ya nuntu batu yaga tware muibira bire ya njou tweta kuria kirira kia bire ya njou na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu tutaziwa kwana. Murangeri awete kinyare anto baraura wana into biao kuinyangwa otema reiba ithaira bakiona every other time miunde eriwa but bira tubwitha kia ikulilia maratasi ya KWS ya compensation no te muntu a compensate nyomwe icho kuina memba betu bakuma maburwa be kuona KWS itu baria ibetere kotine na be wita kotine bachinde yamba na KWS na KWS yerwe barie lakini KWS no ntwete kwenda kuria ni retere ni reikirie kesi uringi apiro that means KWS itina bo turia aguthere ibari na bo turia ndira betere bero ikoti baturie ibabati kuria antu bau betere kotine kenda bari wa intobio bira biarirwe twina antu baulilirie maratas ya kuma last year but one wonini ngwa mweri ULA mweri wethatu 2022 ndena meri antu ba KWS ndena mana antu betu ba agriculture ba county form je ulelwa na baitachio kinyaru ari turi ote muntu ona thiringe compensation kuma KWS na bo bauria babura process ninda batu endere I process tukare kana batu ibira twandite me ote wanda eta wetera KWS imurumie bia kure twanda kenda tuketha na ana betu ote wathoma ithumbia chanjo ana betu bathoma ithumbia kure bira twanda na ng'ombe itu kurithia
na thai ende ya thai motha na tutharimite na mbura inya waita mindene ira mingi thai rua yuntu arua rio aitira mindene mingi ikinyangi njo utibio bitiere so antu bai kinto bio ibo bai chifaide njo batu tutiche faide njo. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbetawa Mukiri wa Mithika.